Ovo je poruka za sve mlade hrišćane, za djecu, za tinejdžere, za mlade ljude koji stavljaju svoje pouzdanje u Gospoda Isusa Hrista, za sve one koji vjeruju, ali također za one koji traže Boga i koji traže istinu, koji možda još nisu sigurni šta ili ko je istina, za sve one koji nisu sigurni ko je Bog, da li Bog uopšte postoji, da li je to sve vrijedno traženja, ispitivanja, da li je Biblija vrijedna čitanja, i odgovor je da, naravno da jeste, i naravno da je Bog vrijedan naše pažnje, našeg vremena i našeg povjerenja, našeg pouzdanja. To je ono što ja vjerujem. Ali naravno na vama je izbor. I želim vas samo ohrabriti, bilo da još uvijek niste sigurni, da se niste odlučili, da još uvijek niste sigurni u šta ili u koga vjerujete, da li uopšte imate bilo kakvu vjeru. Bilo da ste već vjernici, hrišćani, bilo religiozni ili u smislu tradicionalni hrišćani ili nanovorođeni hrišćani, bilo da ste katolici, pravoslavci ili protestanti, dakle bilo koje crkvi ili možda protestantskoj denominaciji da pripadate ili ne pripadate, ali vjerujete da postoji nešto ili neko ko vas je stvorio, ko vas čuva, koji je iznad svega, da postoji jedan pravi istiniti Bog. Ovo je poruka za tebe, za sve vas koji razmišljate o ovim stvarima, koji razmišljate o vjeri, o Bogu, o vječnosti. Nemojte se bojati. Nemoj se bojati. Nemoj se bojati da uzmeš Bibliju, to je Sveto pismo, u ruke. Da sam ili sama počneš da istražuješ Božju riječ. Da tražiš istinu. Da se pomoliš, da zavapiš Bogu, da ga pitaš, da ti razjasni, da ti pokaže, da ti se otkrije. Ako tražiš Boga, ako tražiš istinu, gdje da ili u koga da staviš svoje pouzdanje, nemoj se nikada bojati da istražuješ i da tražiš. U Svetom pismu piše: ko moli, tom će se dati. Ko traži, taj nalazi. I ko kuca, tomu će se otvoriti. Tako da ne boj se i traži, kucaj i moli. Također u Starom Zavjetu u Psalmu 34 piše ovako. Dakle, Psalam 34 od 4. do 7. stiha. Želim baš ovaj dio da vam pročitam jer je to upravo povezano sa ovom temom o kojoj sada govorim. Kaže ovako: tražio sam Gospoda i on mi odgovori. Od svih me strahova izbavio. Vedri su oni koji gledaju u njega. Lice se njihovo neće postidjeti. Kada je ovaj siromah vapio, Gospod ga je čuo i od svih ga je nevolja izbavio. Anđeo Gospodnji taborom okružuje one koji ga se boje. Izbavlja ih. I 8. stih također. Iskusite i vidite da je Gospod dobar. Blago čovjeku što u njemu utočište nađe. Amin. Zaista je tako. Blago čovjeku koji u Gospodu utočište nađe. Koji u našem Bogu utočište nađe. Jer taj čovjek, ta žena, taj mladić, djevojka, dijete je siguran. Nema ničega da se plaši. Nema čega da se boji. Zaista Bog je naš tvorac. Bog je naš spasitelj. Bog je naš kralj. Onaj koga on čuva nema čega da se boji zaista. I blagoslovljen da je svaki koji stavlja svoje pouzdanje u Gospoda Boga. Ali blagoslovljen je da je svako ko sluša ovu poruku. Moja molitva je za vas da vam Bog zaista otvori duhovne oči i da tražite istinu, da nađete istinu i zaista da vas istina oslobodi kao što i piše u Svetom pismu. Jer kaže, koga on oslobodi, taj je zaista slobodan. Koga Sin oslobodi, Sin Božji Isus Hrist, taj je zaista slobodan. I ti možeš biti slobodan, slobodna. Amin, neka bude tako. Božji blagoslov neka je sa vama.